Allohi ve barakatuh. Asxariya 2'nin ikinci sabahı. Qalqala tamğaları. Qalqala tamğaları 5'i. Qaf, ta, ba, cid, jim, dal. Bunu qutbu cad deb de esnep qalsanız bo'ladi. Qaf, ta, ba, jim, dal deb estigen qiyin bo'lsa. Qutbu cad. Qancha qalqala tamğalar bar deydi. Qalqala tamğalar 5'i. Alar qutbu cad. Сөздердің ортасында же аяғында сүкүндүү абалда келген тамгалардын титирети окуу калкала деп атайбыз. Төмөнкү сөздөрдү окуңуз дейт. Аркаман калбай окуй бериңиздер туурап. Якобалу, якко, якко. Кофту калкала кылып окуйбуз. Якобалу, нақоан, хабелун, حبل ضبحا ضبحا قدحا صبحا صب hech qanday suba emas, subi emas, subu emas, sob bani qalqala titretib o'qiymiz, qalqala qilib. Subhan nutfatan نطفة تجعل أقسم مبثوث تجري يجري خلقنا مطلع سبحان أطعمهم يدخلون ألم يجعل ليبلوكم مقمحون أحد يلد لقد فلق وقب خلق مس فتقة قلبايس خلق حطب لهب كسب مسد اعبد مس اعبد محيط لشديد من علق فلم يزد معارج قد أفلح ويخرج لم يخلق وما وسق لا يحتسب الحق وتب Бұл жерде егерде тоқтой тұрған болсаңыз, таштит менен жана қалқала менен окуйсуз, бирок бұл жерде үстүндөгү аракеттерди окуйсуз. Мисалы, al-haqqu эмес, al-haqqu тоқтой тұрған болсоз, мындай аяттардан. وتب الحج مس الحج آيات تردوقيوس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يلد ولم يولد وقد حبط عمله آخر آيات تردوقيوس آخر حركات تردوقيوس. وقد حبط عمله مس عمله аяттардын бүтүшүндө ушинтип вакыф деген тема бар, ошондо окуйбуз иншалла. Алдыда келет, алда ألم يجعل كيدهم في تضليل ضد тамгасы калкалага кирбейт. Тадлил эмес, тадлил деп окуйсуздар.
тадлил. Бұл жерде эмнеге қалқала тамғасына киргизип койду? Мисалы, бүт эле қалқала тамгаларды көк свет менен боеп чыгып атпайбы? Фи тадлил, мына мисалы, ялид, дал, қаф, дал, то, жим. Ушулар сыяктуу эле бул дагы қалқалага кирбейт, бирок акырында үн чыгат. Фи тад. Оозду кымтыйсыз, оозду толтурасыз. Каяктан чыгат экенин билесиз да, дот тамгасын. Тилдин капталдарын үстүңкү азуулардын ишки тарабына тийгизип туруп окуйсуз. Тад, фи тадлили, фи тадлил. Кийинкиси ليس لوقعتها كاذبة. ليس لوقعتها كاذبة. تا مربوطة окулбайт. Ха болуп кетет. Та эмес, ха болуп кетет. كاذبة. فوسطن به جمعا. Башында башка биринчи китебинде айткандай эле фатхалуу танвинден кийин дайыма алиф тамгасы келет. Ушул аяттардын акырына келгенде танвин окулбай калат, танвиндин нуну ошонун ордуна созулат. Жамма, алиф созулуп калат. Жамма فوسطن به جمعا. Акыркы аят ولم أدر ما حسابيه. Аяттын аягында келген калкала тамгасынын окулушуна көңүл бур дейт. Мисалы, мына жазылышы изхум алейха куудун деп жазылып атат. Бирок окулушунда изхум алейха кууд деп калкала болуп бүтөт. Акырындагы харакаттар окулбай калат. Амалух дейт, кәзиба дейт. Бул жерде исключение, анткени та марбута хага айланып кетет. Тадлил. Кийинки иншаллах 4-сабакта өтөбүз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.